Ну и снова на подиуме наши гости из солнечного Узбекистана. Модный дом Шохида Fashion House и автор бренда Шойда Муидинова, чьи коллекции пестрят традиционным узбекским атласом и адрасом, искусство, произведенным узбекскими ремесленниками, производителями узбекского традиционного текстиля. Встречаем коллекцию Шойдахон Муидиновой. I'm trapped inside a maze. The bright white light is shining down on me. I'm walking round again, avoiding any uncomfortability. Oh, hi, it's you again. Please can we just keep it short and sweet? It's best if we pretend that we both have somewhere else to be. I'm trapped inside a maze. The bright white light is shining down on me. I'm walking round again, avoiding any uncomfortability. I don't want to pretend. Please can we just keep it short and sweet? It's best if we pretend that we both have somewhere else to be. Don't wanna wear a face.
surrender, smile and get away from it. Встречаем Шойдахон Муидиновой. Шойдабону Tojikistonda xush kelibsiz. Shoida Fashion House, гости из солнечного Узбекистана. Shoida Fashion House.